با شرح تازه‌ترین خبر و نوگانی‌ها برنامه نوبتی اطلاعاتی پیغام منظورتان است. در استودیو با شما مرتبه رحمان و اسماعیل جان خلف. سلام. در طلوع کوخی فرهنگ به مناسبت 30 سالگی تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با اشتراک نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد، معاون رئیس ولایت سوغد ظریف میردادو چهاربینی دایر گردید. گزارش اولین برنامه اطلاعاتی پیغام است در این خصوص. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت محترم امامعلی رحمان خدمت حربی را مکتب جوانمردی وطن دوستی و وطن پروری خودشناسی و خودآگاهی عنوان کرده بلند برداشتن آماده باشی حربی و تقویت اقتدار مدافعی کشور را از وظیفه‌های اولین درجه شماریدند. همین معنی در جمع آمده تنتنوی به افتخار 30مین سالگرد تأسیس قواهای مسلح مملکت در کاخ فرهنگ شهر پنجکند با اشتراک افسران و سربازان واحدهای نظامی مستقر در حدود شهر، سابقه‌داران، آموزگاران، جنگاوران بین الملل، جوانان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های شهر برگزار شد تاکید گردید. معاون رئیس ولایت سوغد ظریف میردادو پیام تبریکی معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوغد محترم رجب‌بای احمدزاده را به سهم حاضرین رسانید. سپس رئیس شهر پنجکند همدیاران را به 30 سالگی تأسیس قواهای مسلح کشور شادباش گفته از نقش ناگسستنی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تأسیس ارتش ملی سهم نیروهای مسلح در برقرار کردن ساخت کانستیتوسیونی و حاکمیت قانونی، مبارزه بر ضد دسته‌های مسلح جنایتکار، کوشش‌های تبادلات حربی خائنان مملکت و حفظ سرحد دولتی یادآوری کرده تاکید نمود که امروز ارتش ما به نیروی توانایی حفظ مرز و بوم کشور و حیات آسایشته مردم تبدیل یافته است. از جوانان دعوت به عمل آورده شد که با پیوستن به صف نیروهای مسلح که مکتب جسارت و مردانگی است به خلق و وطن صادقانه خدمت نمایند. در جلسه تنتنوی با یک گروه رهبران ساختارهای مأموری، افسران و عسکران قسم‌های حربی، جنگاوران بین الملل و محافظان ساخت کانستیتوسیونی سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر تقدیم گردید. جمع آمده دانه با برنامه جالب هنری صنعتکاران شهر که از سرود و صحنه‌های جالب افاده‌گر صداقت به وطن بودند انجام یافت. در عرفه تجلیل روز ارتش ملی در قسم‌های مستقر جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند چهاربینی‌ها دایر گردید. گزارش نوبتی موضوع را ادامه داده است. پذیرا باشید. در عرفه جشن 30مین سالگرد تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در دایره دستور سفارش‌های اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، معاون رئیس ولایت سوغد ظریف میردادو و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از قسم حربی وزارت مدافعه مملکت و قشون‌های سرحدی کمیته امنیت دولتی ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند بازدید نمودند. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و شهر پنجکند سراول با قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان قسم حربی 0203 تشریف بردند. چهاربینی تنتنوی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده. پس از آن رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده همه سربازان و افسران قسم‌های حربی را با مناسبت این جشن فرخنده شادباش گفته آنها را سپری وطن نامید و به ایشان در ادای این وظیفه پرشرف موفقیت ها تمنا نمود. سپس معاون رئیس ولایت سوغد هیئت شخصی قسم‌های نظامی را از نام معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده به مناسبت 30مین سالگرد تأسیس قواهای مسلح مملکت شادباش گفته به آنها در راه خدمت صادقانه در حفظ مرز و بوم وطن برار آرزو نمود. بازدید از انبارهای خوراکواری، آشخانه‌های سربازان، دیگر واحدهای خدمت رسانی
قسم‌های حربی نشان داد که در آنها ذخیره معیاری انواع غذا موجود بوده. عسکران با خوراک سرغذا تامین هستند و شرایط خدمت سال تا سال بهتر می‌گردد. چنین چاره‌بینی با شکوه با اشتراک معاون رئیس ولایت سوغد ظریف میردادو و رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده و هیئت همراهانش در قسم حربی 05170 نیز دایر گردیده. این روز برای سربازان قسم‌های حربی با ابتکار مقامات اجرایی و حکومت دولتی شهر دسترخوان عیدانه آراسته شد. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. در تالار کاخ فرهنگ شهری پنجکند با اشتراک معاون رئیس شهری پنجکند صنعت طاهرزاده با دانشجویان ملاقات دایر گردید. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند اوید به شرح و توضیح پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشرو ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند و کالج طبی شهر ملاقات برگزار شد. نقطه‌های اساسی و مضمون و محتوای این حجت راهنما و سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری را که در پیام بیان شده است به حاضرین معاون رئیس شهری پنجکند صنعت طاهرزاده و رکتور دانشکده آموزگاری پروفسور معظم خان انصاری شرح و توضیح دادند. از جمله تاکید شد که در پیام به رشد معارف، تربیت جوانان در راهیه خودشناسی و وطندوستی، پیشگیری گرایش آنها به عقیده‌های افراطی، نقش آنها در تعیین آینده کشور اعتباری جدی داده شده است. چون این صحبت و ملاقات و همایش‌ها اوید به شرح و توضیح پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت طبق نقشه در همه کارخانه و مؤسسه‌های شهر برگزار می شود. تربیت وطندوستی شهروندان باید وظیفه مهم اهل جامعه باشد. این است که با خوانندگان صنف‌های بالایی در مؤسسه‌های تعلیمی واخوری و ملاقات‌ها راه‌اندازی گردیده است. با مناسبت تجلیل 30مین سالگرد تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 چاره‌بینی دایر گردید. آن با سخنرانی مراد شکرزاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده او درباره وطن دوستی و شناخت وطن سخن نمود. مراد شکرزاده از جمله ابراز داشت. لازم به تاکید است که تربیت وطن دوستی نسل نو را وظیفه مهم اویله، مکتب، جامعه و کلکتیوهای مهنتی به حساب رفته استواری محبت نسل نو را به وطن فهمیده می شود. وطن دوستی یکی از مهمترین خصلت‌های انسان تشکل یافته بوده. باید کسی افتخار به وطن، احترام به مردم، دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، ارزش‌های ملی در زمین نسل نو را در بر گیرد. اما مشاهدان نشان می‌دهد که در عین زمان تربیت وطن دوستی در جامعه ما بهبودی می‌خواهد. وطن دوستی شناخت اون است. یعنی وطن دوستی اول شناخت خود وطن است. که ما وطن ما رو شناسیم، دانیم که همین وطن ما چه تاریخ دارد، چه گذشته دارد و چه مقصدها است. برای آبادانی و حفظ آن آماده باید بود. وقتی که پدر فرزند را از خدمت به وطن می‌گریزاند یا جوانی سین دعوتی به کمیسریت حربی حاضر نمی‌شود، چگونه او را ما وطن دوست نامور کردن ما ممکن است. و شعار وطن مادر دعوت می‌کند باید قیمت خود را اصلا بدهد. او اضافه نمود که هر یک فرد کشور را میباید به قدر این وطن رسیده و هر پارچه زمین و خاک آن را پاک دارند و بهر پایداری صلح و ثبات در جامعه با بهای جان خود مرز و بوم دولت را حمایت نمایند. سپس سرباز قطاری قسم حربی 05170 به سخن برآمده چنین ابراز عقیده نمود. ما خوشحال از آن هستیم که امروز ما جوانان دوران صاحب استقلال در چنین یعنی وضعیت خوب که در اول در لحظه های تأسیس یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان حتی لباس نبود که یعنی سربازان ما آن را به بر نموده خدمت مادر وطن را پیش برند و امروز ها شکرانه از آن میکنیم که همه شرایط ها برای ما سربازان مهیا کرده شده است و
мактаб яъне мактаби мардонагӣ ва мардонагиро ҷавонмард дар хизмати ҳарбӣ яъне дида мебарояд. баъд аз хизмат ӯ яъне ман гуфта метавонам ки ҳар як ҷавон баъд аз хизмат комилан ба зиндагии оянда яъне омода мешавад ба идора кардани зиндагии худ ва пеш бурдани яъне ҳаёти худ пурра омода мешавад. маврид ба зикр аст ки артиши миллии кишвар ин кафили соҳиби истиқлолӣ ва озодиву шукуфоӣ буда имсол аз таъсиси ин нерӯ 30 сол сипарӣ мегардад. дар ин раванд ҳозирини чорабинии болозикр Ашуров Ҳайдаралӣ, Мирзозода Мутаиб ва Шириншоҳ Нуруллоев роҳбари дафтари матбуотии Кумитаи иҷроии шаҳрӣ ба сухан баромада дар бораи артиши миллӣ, сиёсати хиратмандонаи Сарвари давлат ва шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ сухан намуданд. агар дар ниҳоди мо, агар дар қалби мо, агар ҳамчун алангаи оташ ғурури миллӣ надошта бошем, ҳеҷ вақт ватанро дӯст дошта наметавонем. барои чӣ калимаи зебои ватанро бо модар пайваст мекунем? чаро? ватан мегӯянд модар аст. бинед, дар домани покизаву беҳиштияш моро тарбия мекунад. бовар кунед, агар насли ҷавоне ки ба қадри ин неъмати бебаҳо, ин истиқлолияти давлатие ки дар натиҷаи ҷонисориҳои роҳбари давлат бунёд гашт, агар нарасад, бовар кунед кӯр мешавад. артиши миллӣ ин сипари боэътимоди ватан буда сарбозону афсарон дар баробари ҳифзи марзу бӯми кишвар ҳамзамон оилаву модари хешро низ муҳофизат мекунанд. бошад ки шумораи ҷавонон барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд гардида, истиқлолияту ободии кишвар то абад пойдор бошад. дар хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент мулоқот бо соҳибкорон, масъулини тарабхонаву ошхонаҳои шаҳр баргузор гардид. дар хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент мулоқот доир гардид. дар ин ҷаласа соҳибкорон, масъулини тарабхонаву ошхонаҳои шаҳр иштирок доштанд. дар оғоз директори Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент Темиров Амридин сухан намуда иброз дошт ки кормандони марказ дар асоси талаботи Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳа ҳамарӯза ҷиҳати саривақт ошкор намудани ҳолатҳои қонуншиканӣ ва шароитҳои ба онҳо мусоидаткунанда, пешгирии бемориҳои сироятиву ғайрисироятӣ, гузаронидани чорабиниҳои профилактикӣ, баланд бардоштани маърифати санитарии аҳолӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. тибқи муқаррароти Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини амнияти санитарию эпидемиологии аҳолӣ ба ҳама норасоиву камбудиҳо ва мушкилиҳо нигоҳ накарда, аз тарафи мутахассисони соҳаи санитарӣ то имрӯз вазифаву ӯҳдадориҳое ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш гузоштааст, софдилона иҷро карда шуда истоданд. дар ин раванд аз соҳибкорон ва муассисони тарабхонаву ошхонаҳои шаҳр даъват ба амал овард ҷиҳати тозагӣ ва таъмини амнияти санитарӣ таваҷҷӯҳи махсус дода дар тозаву озода нигоҳ доштани он ҷиддан талош намоянд. қайд гардид ки шаҳри Панҷакент яке аз шаҳрҳои таърихиву қадима буда, дар он ҳамарӯза омадани меҳмонону сайёҳон дар назар аст ва мо бояд макони асосӣ ки баҳри тановули хӯрок ба он ҷо ташриф мебаранд ҳамавақт зебо, тоза нигоҳ дорем ва ба ҳамагон нишон бидиҳем ки мо дорои тамаддуни баланд ва халқи меҳмоннавоз ҳастем. Темиров Амридин дар идома илова намуд ки бояд дар омода намудани ғизо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида ҷиҳати нигоҳ доштани маводҳои озуқаворӣ дар ҳар тарабхонаву ошхонаҳо анборхонаҳои махсус бошад. мутахассисони Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент дар қатори дигар кормандони соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолияти пурсамар намуданд ва дар оянда низ барои боз ҳам беҳтару хубтар фаъолият кардан ва бартарафкунии камбудию норасоиҳо фаъолияти худро бештар месозанд, гуфт ӯ ва таъкид намуд ки ҷиҳати пешрафту шукуфоии шаҳр бояд ҳамакаса талош намоем ва шаҳри Панҷакентро ободу зеботар ва барои қабули меҳмонону сайёҳон бештар омода намоем. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Негмуҳаммад Мирҷонов.
ботулизм чӣ гуна беморӣ мебошад? барангезандаҳои он чиҳо ҳаст ва чӣ хатар дорад? таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо дар ин хусус. ман усмонов бомулло, мудири шӯъбаи санитарии маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳри панҷакент. ботулизм ё бемории ҳасибак бемории шадиди сироятӣ буда ҳатто ба марг оварда расониданаш мумкин аст. яке аз сабабҳои ба беморшавии ботулизм гирифтор шудан ин яъне истеъмол намудани маҳсулотҳое ки дар ҳолати герметикӣ яъне ғайриоксигенӣ мавҷуд ҳастанд ё мисол гуфтем дар ҳангоми истеъмол намудани ҳасибҳо ва моҳиҳои дудкардашуда ба амал меояд. одатан ҳасибак яъне ё ки ботулизм чӣ хеле ки мо гуфта гузаштем ин беморӣ аст ки дар натиҷаи истеъмоли хӯрокҳои шубҳанок ба вуҷуд меояд. умуман ботулизм заҳролудшавии ғизоӣ буда ба 4 намуд тақсим мешавад. ин яъне ботулизм заҳролудшавии ғизоии классикӣ, намуди кӯдакона, намуди захмӣ ва ботулизме ки сабабаш номаълум аст ба қайд гирифта мешавад. ин асосан чӣ хеле ки мо қайд кардем, ботулизм ин беморӣ ки дар натиҷаи истеъмоли хӯрокиҳо ба амал меояд. ҳангоми дар шароити хона консервакунанда кардан бояд ҳатман маҳсулотҳо на кам аз 3 бор шуста шавад ва баъд ба банкаҳои консервагӣ гирифта шавад ва баъд нигоҳдорӣ карда шавад. асосан яке аз ҳамасола дар миқёси вилоят на кам аз 4-5 ҳодисаи заҳролудшавии ғизоӣ ҳасибак ба қайд гирифта мешавад ки ин 13-14 нафар дар соли 2002 ба қайд гирифта шудааст ва санҷишҳо нишон медиҳанд ки яке аз сабабҳои ба беморӣ гирифтор шудан ин истеъмоли хӯришҳои консервагӣ дар хона мебошад. пеш ҳамасола қарори сардухтури давлати санитарии вилояти Суғд мебарад оид ба манъи консерваҳои худсохти хонагӣ дар бозорҳо ва дар тӯи маъракаҳо. аз тарафи мутахассисони марказ ҳама вақт дар ин самт корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ гузаронда мешавад ва нисбати гунаҳгорони ин корҳо чораҷӯӣ карда мешавад. ман аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш менамоям ки маҳсулотҳои хонагӣ консервакунандашудаи дар бозорҳо ва дар нуқтаҳои фурӯшро харидорӣ нанамоянд ва соҳибкорон низ вазифа доранд ки ҳуқуқи шаҳрвандонро поймол нанамуда дар бозорҳо ва нуқтаҳои фурӯш ё нуқтаҳои хӯроки умумӣ маҳсулотҳои худсохти хонагиро нагузоранд. конференсияи илмии адабӣ ба ифтихори таъсиси қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар китобхонаи марказӣ доир гардид. ҳамкоронамон дар ин хусус гузориши омода карданд. ба муносибати 30-юмин солгарди қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар толури китобхонаи марказии шаҳр ба номи Убайд Раҷаб конференсияи илмии адабӣ бо иштироки хонандагони фаъоли китобхона, кормандони шуъбаи фарҳанг ва китобдорон доир гардид. пас аз садо додани суруди миллӣ Шодмонбои ва Шабнам, нозири ҳифзи ёдгориҳои таърихии бахши фарҳанг ба сухан баромада аз номи маъмурият ҳама ҳозиринро ба муносибати ин санаи фархонда шодбош гуфт. ман мехостам шахсан аз номи худам ва баъдан аз номи бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ҳамаи шуморо бо ин як рӯзи таърихӣ, бо ин санае ки ба ҳамаи мо сулҳу амниятро кафолат медиҳад муборакбод намоям ва гуфтанӣ ҳастам ки хизмат дар сафи артишҳои миллӣ шараф аст. ман хеле шодам ки имрӯз аз ҷониби китобхонаи марказӣ ин чорабинӣ баргузор гардид, зеро китобхонаи марказӣ макони илму дониш аст. чӣ хеле ки дар урфият мегӯянд тарбия аз кӯдакист ва шумо ки бевосита бо мардум кор мекунед, дар инҷо китобхонаи бачагона фаъолият мекунанд, бисёр мебиён, бо як ҳисси ватанпарвар, бо як ҳисси миллатдӯстӣ ҳамин ҷавонои имрӯзаро, кӯдакҳои имрӯзаро ба
ба хизмат, ба даъват, ба илму маърифат ва ҳифз доштани миллатамон ҳидоят менамоядам. аз ҷониби хонандагони фаъоли китобхонаи марказӣ маърузаҳо пешкаш гардида дар бораи ватан, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи кишвар, истиқлолияти давлатӣ ва артиши миллӣ гуфторҳо гуфташудаву шеърҳо қироат гардид. ватан имрӯз марзу буми он сарзаминест ки андар он зиндагӣ мекунем. ватандориву давлатдорӣ пеш аз ҳама шинохт ва нигаҳдории ҳуввияти худ ва ҳимояи он арзишҳои болои инсонист. он сарзамини фароҳам меоварад ки дар он мо зиндагӣ мекунем. имрӯз аз таъсиси артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 30 сол мегузарад. дастгириву ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурӣ буд ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун нерӯи тавонои дифои кишвар амнияту дахнопазирии марзу буми мамлакатро таъмин менамоянд. алло эй ҳамватан, шукри замину ин замон фарз аст ки ҷон додам барои марзу буми ин макон фарз аст. ватан яктост модар, ҳамрадифи ӯ агар донӣ, ба яздон сажда кардан дар ватан ҳам бегумон фарз аст. манам чун мурғи хушболу пари бахт, ватан обу ҳавою донаи ман, ғурури сарбаландии ман аз ӯст, ватан зиру миёну шонаи ман. ватан минбар, ватан овози бурро, ватан ин ҳарфи озодонаи ман. паи ҳар ободиҳояш ҷонфишонист, ватанро ин буд шукронаи ман. ҳамзамон сароидани суруди ватандӯстона ва рақсҳои зебо хотири ҳозиринро болида намуд. дар фарҷом бошад сармутахассиси китобхонаи марказӣ ҷалолова Наргис сухан намуда иброз дошт ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон кафили сулҳу субот ва оромии халқ аст ва бо вуҷуди он мо дар фазои сулҳу озодӣ умр ба сар бурда истодаем. баҳри ба даст овардани сохти конститутсионӣ чӣ қадар афсарону аскарон ҷонбозиҳо намуданд, ҷони худро дариғ надоштанд, ҳалок гаштанд. ва мо кормандони фаъол, китобдорон ва хонандагоне ки ман дар ин ҷо ҳузур дорам, бояд ки қадру қимати онҳоро бидонем, яъне ки поси хотири онҳоро нигоҳ бидорем. ва мо китобдорон бояд ки хонандагони худро чӣ тавре ки дар ин ҷо мана муаллима шонобоева қайд намуданд, баҳри дар оянда ҳифзи марзу буми ватан, яъне ки хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ хонандагонро мо бояд дар китобхона, мас аз ин ҷо аз мактабу китобхона сар мешавад, онҳоро дар роҳи ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, чӣ тавре ки мана дар ин ҷо як хонанда таъкид кардам, модар ва ватан инҳо ҳамрадифанд. вақте ки модар мегӯем ватанро дар назар дорем, вақте ки ватан мегӯем модари азизи хешро. оғӯши ватан ин оғӯши гарми модар аст, гуфтан ин ҷо хонанда. воқеан артиши миллӣ кафили сулҳу субот ва оромиву ободии ҳар давлат аст. бошад ки сафи ҷавонон барои адои хизмати модар ватан бештар гардидаву марзу буми Тоҷикистони азизро ҳимоя намоянд ва фазои сулҳу оромии ватани мо то абад устувор бошад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару навгуниҳое ки то ин соат ба дасти мо расид ва мо онҳоро манзури шумо намудем. то барномаҳои дигар, хайр.